Zdravo svima i dobrodošli nazad. Pre neki dan sam video jedan ogroman billboard koji me naveo na razmišljanje tokom ostatka dana. Radi se o reklami za jogurt na kojoj iskače slogan "Uvek u krugu porodice". Tačnije, radi se o ovom. Pre nego što kažem bilo šta drugo, daću vam par trenutaka da razmislite o tome šta vam poručuje ova reklama. Sad, ako malo više pažnje posvetimo poruci koju ova reklama pokušava da nam saopšti, postoji velika verovatnoća da nam se ta zamisao neće dopasti. Zašto tačno? Zamislite to ovako. Imamo jogurt. Da bismo dobili jogurt, potrebno je da imamo mleko. Da bismo dobili mleko, potrebno je da imamo krave. Više mleka znači više krava. A tamo gdje je mnogo krava, imat ćemo i mnogo... pa, znate šta već. Životinjski izmet, tačno prisustvo metana u životinjskom izmetu, je jedan od glavnih uzroka globalnog zagađenja i stvaranja efekta staklene bašte. Ako imamo zagađeni vazduh i zagađenu vodu, zagađeni vazduh i zagađena voda, jednako ljudi pa. Tako da vidite, kada nama industrija mleka kaže da treba da pijemo više jogurta i da jogurt simbolizuje porodična okupljanja, ili kako su oni rekli, u krugu porodice, ono što oni zapravo time poručuju je da ne treba da razmišljamo o posledicama iza toga i da bez razmišljanja nastavimo sa konzumacijom nečega što ne samo da vidno ugrožava život životinja koje se porobljavaju i koje se svakodnevno podvrgavaju mučenju, već i kako se to odražava na ravnotežu u prirodi. A samim tim i kako se to odražava na život nas i na predstojeće generacije koje dolaze iza nas. Pored toga imamo i ogromne količine zdravog i plodnog zemljišta, kao i šuma koje se svakog trenutka krče zarad oslobađanja prostora za uzgoj stoke, ali to je već tema za drugi video. Vidite, ono što nam ne poručuju tim putem je upravo ono što u najvećoj meri određuje ishod ove planete. Stalno čujemo sa svih strana da je važno da zaštitimo ovu planetu tako što ćemo da smanjimo potrošnju vode ili da vozimo bicikle umjesto automobila, da vodimo računa o otpadu i ne znam ja čemu već, ali zašto za promjenu ne bismo razgovarali o temama koje su zaista bitne? Zašto za promjenu ne bismo razgovarali o uzrocima koji zaista najviše doprinose razaranju planete, životnih sredina i ugrožavanju divljih vrsta na kraju krajeva? Mislim, nemojte me shvatiti pogrešno, ne poričem da su ovi prethodno navedeni problemi manje bitni i ne kažem da su oni zanemarljivi ili da ne treba posvetiti dovoljno pažnje tome. Mislim da je važno da se istovremeno osvestimo po pitanju svih problema koji ugrožavaju naša staništa, ali zašto se prvenstveno ne bismo usmerili na ono što je zaista glavni uzrok problema koje imamo danas? Čemu sve to ukoliko zanemarujemo onaj glavni problem? U jednom od narednih snimaka ću detaljnije govoriti o uticaju industrije mesa i mleka na životnu sredinu. Dotad molim vas pogledajte link iz opisa koji će vam na jedan argumentovan i koncizan, prilično koncizan način objasniti sve ono što sam prethodno naveo. Batalite mleko i mlečne proizvode, ne postoji niti jedan dovoljno validan razlog zašto bi jedna odrasla osoba trebalo da pije mleko, a da to nije tradicija, navika ili zadovoljstvo. Jer ukoliko nešto nije potreba, onda to postaje luksuz. Život naše planete nije luksuz, već je imperativ svakog savesnog pojedinca koji nastanjuje ovu planetu. Ostavite mleko i mlečne proizvode, nema potrebe za tim. Izbor postoji, stoga birajte savesno. Nakon što prestanete da pijete mleko, obavezno se pretplatite na moj kanal. Po mogućstvu lajkujte ovaj video i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru.